Jama di malong Palm Sunday Mesen pen kata London. Manja jamuna alang royalong oso ti kititang kelong. Koila matia hawaralong kiduk det arat kisung tektik ason. Amar jiwan adawai kinang jia tumapan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon amar jiwan. Jadi kisu prai ningkan pipo tengah lo kisu memar kela son halo jadi pung kisu pugo sorot fuming mang pukarti apa mek kecorot son do kisu diabetes kisu ningkan arkep lo doai da chulo ghatita kisu celang 60 di Mapura celang 60 di Kuta celang 60 gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesi nam jelo entan no nama ge la so doai chu det pen ge asap che de mi dan ta yang chelo chiklu yon dulu ichu Klardak pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trok pho phaiwi troxy nerke palong humri ignon Kardom pini prime time berta long pen ilisami mirinan sepi pini bertang ton pen arjupon iktha Jisu Kristo perthei kedo onahu Jerusalem arong sopi anongge thepen kilodam chema thadun si pinie Karbiang long arlo Kristo phan ke kroya mondoli do ansetame sotele arvo ot Christi lun kilun pen lapen hosana Davida sopo hosana pu hangsi birda kemi pachethang pon Lason si dolamara ahawara long tami prekjam Kristo phan ke kroya mondoli atum Palm Sunday Mesen pen ke talondun Jisu Kristo anong kithepen Jerusalem kilodam pachetondun si nilitum lapen amondoli tin sitame sotele arbo ot Christi bangso jame dengpon pusi pherangke thingnu nang pachini dun Pini jai mexinal tum kita iglo. Pini la ke Jisu Jerusalem anong ke thepen Jerusalem ke ludam la bangsa aprem si hajai mexi pachuni la lemon. Acha Karbiang long mate Karbiang long pena kapreka din ke Christian tu amhan kardom kardia hem ke phalang no ka chenne ka halu do pixita pini ani nal tum option theklong ledi. Pini Karbiang long to kanu same thangna ta theklong le pima pini Karbiang long ke thek ding ke jatum ke misen pen po. Acha ante la bangso akaching room nal tum ko ana jak ding lo ke dam pini la bangso procession. Pini nile tom dak methanga dim pen dam sa japijuri jambili athon la sadiman nile tom dam se ko dak bang thlo. Ale pini nal tum amondili chotma mate kado gabe Kristo phange Karbiang long kapreka dim dalpson aja make ding pandong. Pini nile tom amonduli bacha amonduli la puchat kali pini Jisu Kristo phan ke Christ tong tum an ke amonduli tin la pena long tin dame la bangsa jai make pachuni lo. Acha chorol. Lason thot si tikilang juna hawara long kido moduli kreisia tum chingrum si Mesen pen Palm Sunday ke talondun Hosana Davida sopo hemphuamen pen kiwang abang ahir jume athinglo pu hang ponsi Christian anim ke kroy tum an arnam hemphu Jisu Kristo phan anong pathe ponsi motor pache jeng pen tikilang juna hawara long ta moduli kreisia tum chingrum si Mesen pen Palm Sunday talondun Pula khaing ko rat video pani constituency ke parlo bordeka ti mongarong along Chris Recho mondoli pen chenglo kaddo kawe mondoli ner kep ara datum chingum si aliralon pen Palm Sunday ani
Catalan Pon. Pirthea dang Jisu Kristo phan kachiki ke kroera do an pinyani Palm Sunday ni Catalan dun aphai ongdung si thek ponlong. Adapor phai sirkep apor pen ke chingsi Chris Recho Amondoli St Francis Assisi Church, St Mary's Church, St Sebastian Church, St Joseph Church, St Matthew Church, St Holy Cross Church lapen Mary Help of Christian la Mondoli nerkep arak chingrum pen Jisu Kristo anong ke thepen Jerusalem kilodama jaimek misen pen talon ponlong. La sohud Mondolia kurusar lapen father atum pen Jalin Ponsi, Towar Suding Hosana David Asupopusi, Hang Ponsi, cleared up English school along pen Chengsi, Chris Recho Amondoli along an kilometers hini back kahilo aking kendamsi, Armu Jeng Padoponlo, Aphianerlo, Karcho Agirja Padoponsi, Palm Sunday Puta Clardak pen Thamponlo. Abangso Palm Sunday Catalan Ponke Hako Hud Hempu Jisu Kristo upon anong ke pathepen Towar Suding, Thengpi Theng Prangarwu, Pe Choi Towar Long Limsi, Gadha Moy Angsong Inilon si Jerusalem Damlo. Labangsor ni si Pinyani Anta Palm Sunday Talon Dun Rinkilo. News Report Karbing Long Lai. Kidamtang jang mi po ni pai isia ni Manja Police Station angkang Joy Singh Hanserong adung anikang sampor pha pho apor malom ronga soratum inut oso thi langalong jamuna alang royalong kanglang theklong pen endun si langroya kungalong pipchoklo. Labang so birta kidamtang jang mi po ni pai isia ningwe por phai serkep apor malom raikom sai khiatum birta longdunlo. Laso ting pen pini jang mi po ni pai hinia ni Raikom Saikhe tum kaddu kawe aronatang klemsi ki thiaw oso ki pip phurlo laso sai ki klem hut executive magistrate amata chitong don si kaddu kawe asai pichunlo labangso ki thitang oso abangar pum postmortem aphan dipu medical college and hospital alongsi ponlo lapen kaddu kawe asai tangde taphi ghonta troxy kebra hini aphan bi ponpo laso philote kaprega sai claim thupopusi Manja police station atum pen birta pachita News Report Long Sodar Inti, Karbing Long Live. Nilib MSC constituency ke parlo koila matia hawar long ke damtang thereponi phai ingkor aner ke parni aner lo por phai kep apor men to monarwe ke the hut herai ki klopen kisung ke pho ahem to natum non malom jesimet kisung apar kisung ke phonang non malom koila matia hawar long ke do kiduk det atum sungkrung khangjanglo Athe hema sarnung herai klowang wang de rajoni arwi ki jang hut hemarlo langbung palang bi chen chan anlo Athe akhia dat ki do tumke tong sekot pen tin sarnung akimi chinam dam et pen hema sarnung chidi pon lap si arni arwi sitami chingtang chingto jok plotlo bonta ki duk det binong atumke tinga sarnung ta chonamowe district disaster management selonijan circle atum kiron pontang atanpulin chidi phop hapsi chetheklong chijin so meme anpinlo Labangso kisung ki phovik jesemet ke koilamatia hawara long kaddu kawe donsuri isi so sebak aradatum labangso kisung phonanglo bonda isi kamang humimi alama bangke pinyarni anta labangso kisung ke phora datuma phan nilip MEC Pabitra rong pilapen MLA Dr Numal Mumina tum non puanta RJ theklong lipin lang lasi rada kisung ahut panungku pomaposi kisung ke phora datum pen ningje ponrinti Hey, cái đinh tụm han, chuyện này cái là nó tập chín pen, có xong sẽ tiếng của non phe lang của nó cái năng chỉ ăn xem này tụm long phe lang nó học được nó, là sẽ là số cái nó học cái non sar tụm ha si chuyện này nó mà này tập chín pen, là hay này không ri pen cái lang chế phan là pen tụm han, phe lang hay xem này năng cái pije phan tụm xin này tụm rong hoi pen ban này đi pin pen xem này chuyện này là, này tụm kiduk kusung bangala ha nó non het ke jang laso aherai ke klo hot bangke la sono ni tum ke cepa jogi phan pu laso abangke paling room pula sonsi mane ni tum cepa chong nang kok lo pe nil hem bangke abilu ahem pi sita ahem su mane paghor pu sita me abilu neng ve arbi yang mate du thai bel anke nongwe bangke ahok pet bangala lo arbi lege jang lo pulate ni tum ke pina dik chot kali lo
น้องเวเป็นมาสิบานนเป็นมาซารียังดุเต็นนมาสตามีกิดูบางแกดูไทยไปเลย Halapu kisung ke phoa hem tu na tuma phan langdam pi an stami kisung ke phoa hem tu na tum ani ing samji Koila mati pen Samson inki carbing long lai Lakhain ko la truck Dwarbagri constituency ang kangalong pinangan adim Mirsa Katiki penta alidoi. Jese met dolamara Baguri Diring Kahura Rongsali Deithor Dehuri Rongbongkhat alom anta Mirsa Katiki pensi Hemrit kachelang i. Lason si Assam ang kangalong ki ongdong atum Mirsa Katiki pen lok kachingthur ki thekpon long penajok. Assam ang kangalong nonamat kachingthur aphai ki long polaki 7 million la pen 20% an asamalong longpon lo. La pen karbiang long ang kangalong setami nonamat ki ongdong pen Mirsa Katiki pen kaching thora phai ki longpon atengki. Suring ko ra phora pharuner kebra phokep an nonamat karbiang long along kaching thora phai longpon lo. Lason si nonamat Dwarbaguri constituency along Mirsa Katiki aphai nangbat bomason sido. Jesemet dolamara Baguri Diring Kahora Rongsali Deithor Dehuri Rongbongkhat along sitami Mirsa Katiki abang aphai nangbat bomason si ki thekpon long ke ong. Lapen Dwarbaguri constituency ang kang arat apan isik kaching thor apan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MAC mate EM Richard Tokbiatum Mirsa Katiki ji apan isia warsai pipona sonte Dwarbaguri constituency long sitami pinangan kaching thor thekpon long chi. News report Karbiang Long Live. Tang te pinik prime time abirta ke lapansi kang ton panig lo.